for 6 autonomous districts. Congratulations to you, 10 autonomous councils. Nebang ke, hotel bang ke nili bang tabe. Teron sa hopon ng Kurilo, actually out of station. Amala nagitu nai tumta vedadlo. Lapen pini ko masih ki organize ma. Ni hotel bang chini ne. Hala bang tani lang vedadlo. I was just communicate through phone, but I didn't know who is organizing this one. But I'm happy I'm able to come. Lapen bang de pe lapi lapu teron sa hopen. Jingki thula akai tegi tu mat si bang verlo aja ka dim dim bang ke comment thek long lo la hai tu han lang dor lo li lang se to ko anu ma ke lang ji ko la sine ke discussion anu bang ke dunde lo non ke posin ne ke tisi api teron sa hoban pulo lapu ke PSLC mo chudhu bang ke ante hopta lam bang ke BJP tum se organize 6 schedule discussion long bang si itu bang ke ling lang chu son lo bok dai chi pula lasi so discussion about Ken ni kai ta puro Japan 6 schedule alam le lo wala jitu dong le alam le na kuch kami 6 schedule about ke autonomous council ke chari tum about ke chinil limitation ma ke nili kai sita pe jitu 6 schedule do nang ne po ke 6 schedule about ke pu bang ke limitation do itu school college ke chungpu un busame primary level and church. Lapen itu mak culture and tradition lagi tu protect panabar saya nafi. Longle dia angde di bangke ajab sitame dak bangai cerajun di abar saya bangke je longle. Wafi sami kacili nahi bangke je it is very good and it's very attractive when we talk about sexuality. Yeah, that is the reason why in many other part of the country, even Ladakh, now they want to go for 6 schedule. But we as the most oldest 6 schedule, we understand some of the limitation. As my friend Erwin Devan has already cited, there are some lagunas. Laguna are there, some limitation are there. How some limitation mukha overcome ji pulote, nitum determine nahi, nitum je rigid nagi ajha long nitum ajap ni state ka ajha ka bostu nitum phan nakit jong du nangke ber nagi suppress bangke ili tu halai bangke je akai stame kichi pehlo pon un ka jap thipam ni 6 schedule pulo te nitum upilama technical bostu non towar ke bunai punon irrigation mukhaka mitlen punon hal hai ta technical anathuan nitum damune non technical mukha bostu damutoti hal hai lo pulote itu kesik sak do lapen je ke claim da mon e ko an marwar sai ho ke che gunai pp na banke itu population banke hal so banke nearly 1.5 lakh 2 lakh tak do no itu population to piklo la so pat se je 244 nang pinampo lapen la supposed to implement lo pote la an so se angkang tp ni tu kam che claim unko hala ba lapen longle na phelan na achana limitation ke do bang ke group of minister tumjong si Assam government tumjong si aning hanglo bolote ajat tamini tu super chitang kuri un lasi ladang lo bolote ma thada nahi bang gopiloma itu ngachi da nahi bang ke lalo je 6 dul angkang pi pena bang ke itu laan su se ke chari nangi bolote rad bhan chelang nahi bolote develop nahi itu hang bom bolote itu bang ke 244 implement na program da hang kong la sine bangke ki pudha mane rasono la an ningkani letu autonomous council chari de da phi non la so por ho gopen teron sa hota pula 6 schedule alang go people si than bo na ahot pedalam bangke 6 schedule ke than dam ra nahi la pe apor ki padam ra nahi apor basina de kali lo 244 ni tumane plan bino la pe congress tu bangke ningchi bomlo BJP WCP dong adu ne dechi ne Congress tu ngene je bonglo pe so provisions tame kipilo bilansi intistame 1986 tame ordi ka do kabela swalam ta dak jai dak jitu kenan sa luanda do elu das people se to maste nai pa bange lahando lape longle phela namu pe na julo
Aling government at tumang state government at tumang sedi. Ko pinay a policy and to ban. Pinay land equation kuriji polode. Ajat along the adjustment ili tumpen nang kitcherai la pen government aphan ki en podia jak to alang tumlong do. Itu ma limitation ke hatu. Non itu lang damang open da puloke. First time history longke. Lahai da meri tu happy bank ki surrender. From time immemorial since the conception of Kabingang Tomas Council, we always had our ministers from the Hills district. Be it from NCH, be it from Karbi Anglong. But for the first time, why no minister who is being elected from Karbi Anglong Autonomous region or NCH? Who people of people that Kelada. Lata kichok chithet biglo. Lata nito fan voice ki suppress na kurilo. Or are we surrendering ourselves to the higher authority? Itum ke surrender lo. Lata nitum dunang ike. A power dola vena claim un ke hokped bang ke hai ka to ka be phan penji pehloji bolote la pe ke nang sod bang ke itum ningi sivet a hokped pen je autonomous state sinang la pe bede ke thang da lo la pe so lamba ke ni Matu long le lam pe la part bong sin le point out kuri lo la pe ili pa limitation lam ta ningje lo la an sin on ko ni ningje sing to ni ko kadam. Thank you. So you mean to say that land belong to the state government, not with the Karbi Anglong Autonomous Council? It belongs to the Karbi Anglong Autonomous Council, of course, no doubt. But if need be, if there is any need required, the government of Assam can